manyana kupha samsebenzi wakhe lo muntu lo oye kuyinyanga or yini umuntu oye kuyi waza amakhathakhatha yini umuntu omdala waza amakhathakhatha kathintwa inyanga eyaza amakhathakhatha baba okay umuntu omdala nje sikhule sidla kahle kunomnotho ekhaya bathatha konke siyahlupheka nengane zami muntu omdala ngasi ngihamba ke phela mina ngiyofuna ukwazi ukuthi ngenze njani manje nami nonguguge ngoda singenanhlupheko manje baba ufuna ukunikela ngengane maka ke unikela ngengane kaSisi ufuna ukunikela ngengane yami ishone ingane yami awuzothola enye awulu ayisebenzi kanjalo umkhehla lami ayisebenzi kanjalo umzukulu wethu umuntu omdala soyisatanist umnikelo ayisebenzi kanjalo umkhehla angenase eBhayibhelini khona umnikelo eBhayibheli umnikelo wani wamakhanda wabantu kodwa lokho ukuthi kufanele sidle inyama lento enhloko njalo ngosisi uyithatha kuphi lento leyo sekuzoze ngikhuluma into benga uyithatha kuphi khehla lami ukuthi sidle inyama njalo ngosisi okay ngoba yabona lentoba ngumsimo nalathing manje wena mele wenze ubulala umntana umuntu omdala mele ubulala umntana hayi yabona ke manje sendifika lapha ngicela lapho sengena kakhulu so lo mntana lo na 2 years lo isindlukulu sakho nimdlisa inyama enhloko nkosamnyazi ukuthi nizomgulisa amafutha wa every day singaka nje sikazi sakho nawo boyidlo sasemncane ubaba lo kula ngayo sengiyahamba isikhathi uthi baba ngicela ungene sabe ndade hawunikela kasendlukulu sawo unikela kasendlukulu sawo njalo imfihlo le mntana ngakwazi kanti wenzelela ngizela ukuzoba interview ngisho kwamela ngizela ukuzobuza ukuthi wakudlisa ifamily yakho inyama enhloko ngo6 o'clock yes